masheleni a paḓaho bilioni 3 wa dzi randa o vhetshelwa thungo u ḓo bveledza ikonomi ya vhupo ha dzilokishini na u sika mishumo kha vundu la Gauteng. Vundu la Gauteng ndi ḽine ḽa khou pfi ḽi shela mulenzhe kha nyaluwo ya ikonomi ya shango nga phesenthe dza 35 ya zwibveledzwa. Tshipikwa tshihulwane tsha vundu iḽi ndi u shela mulenzhe zwihulwane kha u alusa ikonomi. We are injecting into the Gauteng economy a total of 493.4 billion over the medium-term expenditure framework, of which a bigger share of it will go into supporting township economy, creating jobs, especially for the youth, empowerment of women, and addressing the energy crisis, and of course supporting social services. Now vundu iḽi ḽo dzhia tsheo ya u fhelisa zwa dzi e-tolls lwa tshoṱhe fhedzi hu tshena mushumo muhulwane uri tsheo iyo I khunyeledzwe. We did indicate that there is still work to be done to fully implement and give practical effect to the announcement made by the Honourable Minister. It is therefore in this context that we reported that a memorandum of agreement will be concluded with national government. As Premier Lesufi announced, the negotiations with the national government are still underway. Once these engagements have been finalized, the MOU will be concluded and proper feedback and update will be given. MEC wa Vho-Jacob vunduni la Gauteng Vho-Maabolo bo vhetshela thungo masheleni a linganaho bilioni 1.2 wa dzi randa u bveledza mudagasi wa zwiko zwa mupo wa dzi megawatts dzi paḓaho maḓana a malo.